Sabi mo pa. Mayong hapon, people of Oroqueta. Mayong hapon sa tanan. Welcome to India. The joke. Welcome to the city of Oroqueta. Welcome sa ato Oroqueta City Plaza. Live ta karon mga ka-people. Din ato ang i-feature panibagong vlog, panibagong food na ato ang tilawan karong adlaw. Welcome to India, people of Oroqueta. Welcome everyone. Feel free to comment kay amo mong i-shout out og nata diri karon kay atong tilawan og unsa ning India na pud mga ka-people. I will bring you to India karong hapuna kay aron maka-try mo unsay lasa kani. Shout out sa tanan, shout out kami na kay Sir Japet Flores del Pozo, to Mosi Churchill, to Myra Arado Lim, PG Savings, and March Jane Butalin. Mayong hapon. Taste of India. Discover India one dish at a time. Once again, mayong hapon mga ka-people, ang ka-people ng bayan, Jan Lim, live sa Taste of India. Madam, mayong hapon, madam. Unsa ni madam? Naalagi India ni. Naanatos India ron, madam? Unsa na ni madam? Nata sa Oroqueta, pero ang pagkaon, Indian version. Indian ni siya. Indian version siya. Kuha ni siya. India ang flavor. India pod nga recipe og India gyud tanan. Walay Indian Pinoy ani nga shout out. Ay nga. Live ta karon mga ka-people kay ato ang i-feature ning shawarma. Lang mo pagkuan pag naay extra order. Oo. We have shawarma large for only 120 pesos. Shawarma buy one take one 150 to Juan Miguel Francisco, shout out to Van Taho, to Marie Cron, to Dan Perez. Mayong hapon, idol. Salamat, shout out sa kumbana idol si Lester Estrella Jr. sa Tabuksur. Salamat. Ayan Vincent Fernandez, mayong hapon, watching from Bonifacio, Misamis Occidental. Shout out to Don Ferris, shout out to Braveheart. Wow, lami na kay Indian. Mao po na diri sa Arab country. Unsa ay shawarma na? So, this is how the shawarma was made mga ka-people. Indian inspired. So, we have unsay name ni Sir gani? Radyo. Radyo. R-A-G-U. What's the apelido? Jainan. Radyo Jainan. Jainan. Si ma'am na nato pang tanong. Why did you choose India, ma'am, to be the flavor for mga ka-people na to? We have lots ng manggon. We have Chinese, Japanese. Pero nganong India naman po ang inyong ipatry sa mga ka-people? Unsa may inyong I don't know Ipa- how to cook Chinese and Japanese. This is the thing I know. si sir na lang atong i-transfer ang mic, ha? Ano? Ay, garo. It can't be heard. Oh. I will transfer the mic to Okay. sir. So that we are heard. Mag-in-English ko ni ka-people kay we have a visitor. Di na gid visitor si sir. Resident na jud siya of the city of Oroqueta. Kay from India pa man ni si sir. Sir, why did you choose shawarma for our ka-people? We have lots of Indian recipe, but why shawarma? Well, shawarma is getting to be the well-known food around the world. Yes. And we thought we could let the people have a twist and taste something that's different. What's the... Sani ay mag-listen. You try lang Bisaya, oh. I will try Bisaya. Okay. Ka-people, we have lots of viewers, people of Oroqueta. Mga ka-people, magbinisaya sa featuring karong hapon na Indian shawarma. I will show you this afternoon, char. Ako mong pakiton, giunsa nila paghimo, it is kuan jud mga ka-people, kanang mano-mano. As we can see, mga ka-people, that dough is really fresh. Really fresh. Fresh na fresh. Cook with love. And
We have the secret It has a sangkap. lot of herbs. Oh, secret. Ang inyo, ang dough, sir, na siya herbs. Na ay secret herbs nga, Yeah. libutang anak. Mm. Shout out to Nicole Perpetua. Excuse me, sir. We will have a shout out first, ha. Shout out to Nicole Perpetua Socorro Pangan, to Benji, Angie, Pinaran, Cabural, to Adela Kaliskis. Pa-shout out from Clarence Settlement. Located, ma'am, Nicole, sa atong Oroquieta City Plaza. Shout out to J. Marie Shunar, to Dave Apos. Hello, Janjan Lim. Pa-shout out sa Nagbaligya. Uy, shout out po. Yes, shout out. Shout out, congrats sir, from Rose Interoni. To Dave Apo, shout out. Yes, idol, mag-open media og Chinese og Malaysian food. Idol, invited ka na mo, idol, Janjan. Yes, invite na po ko na kay Malaysian na food. Ganahan ko na kay Malaysian na food. Kani karon kay Indian man ni. At ang mga nangagi nga day, I featured po mga Japanese nga mga resto. And karon I'm glad nga India. So, marako around the world, ani, di ay. Shout out to Dave Godfrey Apos ng libre na master. Ali. Ito, balik na sa ito ang pag-cover karon mga ka-people. So, this is how the shawarma was made. Kana, murag dili shawarma ni, kaning lahi ni siya, kaning gagmay. Samosa. Samosa, kaning inig fry. Patanawon punta mo niya later mga ka-people. Dili sa ko magsamok-samok karon sa Taste of India na food cart. Did you know ka-people nga diri sa tong plaza na natay food cart nga nagabaligya og Indian shawarma, and of course napod sila isa pa ka gihimo nga kanang ang name shawarma, dili kanang samosa nga mura siya og kanang sa tawag niya naman mura siya empanada pero Indian ang palaman, Indian ang lasa, Indian tanan. Thank you so much for sending stars. Tagpila daw, na nangutana, for only, kung walay meat mga ka-people, 70 pesos. Pero kung meat, 120. Kung buy one take one, 150. So, ano na lang tas buy one take one? No? So, karon ako ipakita ninyo po, o giunsa paghimo ang sample. So, magpahimo ta ni sir Okay. karon og sample para makita ninyo. So, this is the cart. Mani. So, kanay mong gihimo, sir, ang samosa pa na. Samosa, and now I'll be making also for the shawarma. Okay, so ako ipakita ninyo yun, mga viewers, ang kaning sa shawarma. Lahi di sila ka-people na ay shawarma, na apoy samosa. Ang samosa is an Indian empanada. So, karon aside nga natas Pilipinas, dili na putas India. Say hi daw. Hi. Hi, people of Yes, from Alex, sa to? Sam is from Alex Salon. Alex Salon. So, diha tapuhon sa Alex Salon, mga people. So, na si ma'am. Unsa may magipalit, ma'am? Sir, amo ram i-try mo. No, i-try ninyo. So, ako ipalantaw sa itong mga viewers samtang magkaon mo. No, kana, sir, unsa na imong kaunon, sir? 25 pesos ni sa ilaha, then That is the Indian empanada, also known as samosa. samosa. So, what's that? Burrito. Burrito, Indian burrito na siya. Ah. So, sila ang mo tilaw. Yeah, no? Unsa may ako ipakutanan ni Haudas, Watas. Unsa may lasa? Unsa may lasa? Unsa may lasa sa imong pagkuhan? Mura ka kakaog chicken curry, no? There's unsa na kanang mura siya kanang curry flavor pero dili na siya curry actually, sir. That's kuan kanang turmeric ana si Madam. Shout out to Cortolido, shout out sa Lawaan Aluran, shout out to Orleans Taperla. Shout out to Ian Vincent Pero ready na. Fernandez. Shout out to Braveheart. Shout out to Cortolido, to March Jane Butalid. So, muna siya ang Indian samosa. That is the secret sauce, mga ka-people, nga pwede siya halang, pwede po dili. Kamu try mo, pwede mo try. Busog. Wala sila. So, ikaw, kumusta man na imong pagkaon sa Indian nga samosa? Halang-halang siya dahil Halang-halang siya. tama nimo ang flavor sa ginger. Matagamtaman mo ang flavor sa ginger mo imong na-feel. Pero mga tanata ni sir, unsay naa sa sauce?
She's Patawag lang ng mga viewers kay the niece of my wife. busy pa sila. Very healthy. Sige, babay ma'am. Magkita tapon sa inyo ang salon. Sa inyo ang Alex Salon and Spa, no? Sige. Ay, sir, tuod, ang sauce ba? What's in the sauce? Kay lami daw, anak to sila. Oh, That that's is our- color yellow and what's within? It has dulaw, that's what Ah, we call that is turmeric, dulaw, then? and mustard, fenugreek seeds, carom seeds, mustard, and yogurt. Yogurt. Mm. But it All sounds our- like delicious, you know? Shout out to Nicole Panugan kay I can say delicious do ka people kay bisan og medyo a little bit dili good pa og mahal. Medyo dako-dako siya 120 pesos tong shawarma then ang samosa 25 pesos kana ani-ani mo na siya may samosa. Pero daghan kayong namalit it's because the sauce is very lami. Kanang And it's also very healthy. and it's very healthy. Yum from Aina Razol. Yes, yum jud. Zelda Toledo Sambosa Indian herbs na siya na turmeric ug curry powder and of course chili powder. Yes, lami jud siya na diri. Excuse me, it doesn't contain Ay. chili powder. Ay, wala chili powder. I use fresh chili. Fresh chili jud ay Ma'am Zelda Tualadua. Napoy nakamao day sir. O ana siya si Ma'am Zelda Tualadua. Asa man ang mga baby boys from Mojechi Presi? Ambot lang asa sila. Lami kay ma'am. Nakatry na ka na. Lami lagi jud ka people. Manang, I am inviting the whole province of Misamis Occidental to try and visit this kind of food na sa food cart sa Taste of India. Sila ganiyon, namalit sila mga ka-people. Kapila na ninyong try na, ma'am? First time ninyo karon ani? First time ninyo, sir? Mo try ani nga shawarma a second time. So, na sila yung mga shawarma jud ang ilang main dayon. Na sila gitawag og burrito. Mustard shawarma sauce for only 100. Pita bread. Sige ka, amping oh. So, unsa di siya ma'am? Ano yung samosa, no? For only 25 pesos. Pero mas excited ko sa giunsa paghimo ang shawarma. I will show you mga people. So we have this fresh dough. Kasi mong himuan sir ang For shawarma. for shawarma. So this is the demo demo for how shawarma was made. Mojechi Prexi for only 120 pesos. And if buy one, take one, 150. So ako pa ninyo, ani mo sa buy one, take one. Kahoy, tilawin na ninyo from Amicol Bustamante. Shoutout from Ems Maravillas Dalugaog to Aina Razol. Ay, we have lots of viewers, sir, from people of Oroqueta. Karon pa sila kabalo ang uban depon nga naa mo, ani, shawarma na Indian flavor. So this is how shawarma was made. First, the dough is It's really fresh. flat. Then the dough is not kana si tawag ano kana Not really- ready-made. not It pre-cooked. It is very fresh with the flour and the secret spices of nga mga herbs. And then what's next? Ano, save next ang buhaton ni sir. My wife will cook it. Over there now. Over there, the dough was Someone ordered buy one take one, Jing. The dough will so be- he will remove video ba? will be fried. Shoutout ko Kuya from Bern Maguyop. Shoutout from Manolo Portage Bukidnon. From Mamicol Bustamante. Shoutout to Juliet sa Lutsod na Prata. Kasi Prata. What is Prata? Paratha is cooked in an oven. Ako kinanawin. That is an Indian food also, sir. Same like this. Same like that. When it goes into a oven, it's already called paratha. Okay, that's Prata. So walay Prata diri, ma'am. There someone asking if there is Prata. We have chapati or roti. So shout out to Bern Maghuyop, irada sa English, Kuya. Now, we have to try to speak English because someday maybe we will vlog this at India na dyan mismo. Ito na, shout out to Mamicol Bustamante, to Moji Prexi, to Aina Razul.
To Aina Razul is watching. May nga po to Clarissa Moro si Halbo. Tagpila, this is just 120 pesos and napo tayo buy one, take one for only 150 pesos. So, muna siya ang unang gibuhat. So, the dough was fried na siya with oil. A little bit of oil. Little bit of oil. So, ang ilang dough, mga ka-people, dili lang siya purely flour kay na ay herbs. Secret herbs na lang that sir won't tell you so that ikaw mismo mo ani dili to try. No? Dili ko sa pikas, kay mutanaw ko yung sa. So, kita naman ta sa dough, no? Fresh. Fresh nga gi-roll. Shout out to Carl James Timpla. Shout out to Bet Simbahon. Sarap yan, sir. Mulang, sarap yun. Ako gani. Kapilan ako gabalik-balik. Dili mo nang nainganyo. Jud ko nga to vlog, to cover sa people of Oroquieta. So, the area po mga ka-people, I can assure and guarantee everyone nga it is very clean. Very nice po nila nga na prepare. Kaya the area is very clean mga ka-people and with all the gloves, the kusluban ang atuang mga tig-prepare. Ingna Kiahali Bayes, Noel Lacson, to Sherlyn Orivelio, to Idilia Dilaw. From Caloocan, North Caloocan, Manila, shout out to Idilia Dilaw, to Shi Lobo Bagaod Alamin, to Mary Grace Dalmash, show to Fillmore Mikong Duhay Lungsod. Where are you now? Yes, ka-people, you can support us, mga ka-people, by sharing this live. Salamat kayo to John April Adnasil, to Jackie Uy, shout out to Kyle Jefferson Rodriguez Zayas. Okay kayo from Benley AU. Okay man, Jude. So, nasa sila yung white sauce, secret sauce. Then, kaning yellow, yun nga sauce, mga ka-people, kana siya, kaniyo. Mao gina siya nga sauce nga makaingon jud kang ganahan pa jud ka mo utro kay lami jud siya. Medyo little bit halang-halang na pagka-creamy pero ma-appreciate yun nimo siya. Yes, thanks sa pag-mention from Esinaj Abuhon Albutra. Yes, welcome ma'am. Asa naman to? Ay, ito, nag-prepare pa para sa shawarma. So, while having our live stream gyapon diri sa Taste of India Food Cart, shout out sa mga nag-view, shout out sa my mga daughters will come. suki gyud nga tigpaminaw labi na kay Carl Amor Abuso, shout out to Joe Hanier, shout out to Hani Puga the second hand, mayong hapon dihahan, libre hikulhan sa shawarmahan, nakauli nakagikagdapitan alihan, nagpaabot kong Kuya Bern, Chinese and Indian shawarma. So, sorry lang ga. So, makita dyan na ito na very fresh. The carrots, the cabbage, the lettuce, kanang, kasi tawag na, cucumber. Mapadyo'y paghiwa. Fresh na fresh. Yes, dagan ang nag-view sa ato ang live karon. Maayong hapon ninyo diha. Gi-invite na mo tanan mga snack ta, mga unta ka people og shawarma. From Ma'am Zelda Taladwa, lami sad ng garlic sauce. Oo, katong color white, lami jud siya. Proud jud ko taga Mubod sa family Abuhon, oy iting limpahan Badyang Naranho from Esinaj Abuhon Albutra. Ma'am Esinaj, invite ka ma'am try o kuan diri ma'am kanang Indian shawarma. So as we can see, all is fresh from the dough to the palaman of the dough to the meat. May meat with green peas, patatas, carrots o sekretong sangkap.
To Lawrence Soler, Sarah Jane Musqueda, and Ma'am Genvi Paculba, shout out. Gi-shout out ang tanan para mo try. So I will bring you here in India. So karon feel India in the Oroqueta City Plaza. Dahil na lang dyan akong English mga viewers kay sabta na lang. And I would like to thank the management for inviting me here sa CARC. From Hong Kong, Imelda Inerio, shout out. To Presel Gabuli Abugaan, shout out. To my friend, my closest friend, my brother from Misamis Occidental Provincial Hospital, Jairus. Shout out no, labi na kay Kenneth, shout out diha niyo, may paglantaw diha. Ali na mo, libre ko ninyo no. I-try bitaw ninyo mga ka-people. From Imelda Bacalucos d'Italia, maayong hapon ka-people. Ay, may hapon po. So I will show you, this is how the shawarma was made. So we have that white secret sangkap. Sana siya? That is yogurt, madam. Mixed with mayonnaise. With the gulay herbs. With the sana na ay carrots, cucumber, cabbage. Sa mga first timer nga wala jud ka try na, you should try. Ma'am Imelda Bacalucos d'Italia from Aloran. Try from Ma'am Imelda in Nerio. Shout out to you. Sa mga viewers na to dia, try mo nga Indian shawarma. Promise gyud lami jud siya. Medyo ma-compare na to ni nga shawarma sa silingan nila nga mga shawarma nga natapad nga shawarma nga mga tag 27, tag 35, pero that is the normal lang nga shawarma, bitaw ka ng common. Di po Filipino sa basta ka ng common, pero kani is an Indian manggod nga style. Lots of sauce, ang sani ka ng mga recados nga ipalaman o uban pa. For only 150 pesos, 150 kung buy one take one, 120 kung dili. Buy one take one, pero dako siya. So kana ma'am imong gihimo mo na siya buy one take one for kuan 150 for 150 buy one take one. So nara kanang yellow mo na siya. So the secret sauce from Ma'am Darla Mira Simborio, lami man na. To Shalimar Clarimir, shout out. To Noel Lacson, shout out. To tanan sa mga Johnson, Cabral at Lacson family. To Aida Marcia Kalami, good afternoon. Regards ko ninyo ka people. See, the shawarma is taas. Kung katong tag Dili, it's 120, balance. kung isa kabog, pero buy one take one, mubo siya. Alang. Pero duha, 150. Kung isa ka kabog, 120 per taas. Per buy one take one, mubo, pero duha. No? So, this is made with love. Freshly made for you. So, bago lang ni sila mga ka-people. Taon-taon na po. It was mga 3 months ago na po mo ni ma'am, no? Last October pa. Sorry, dili kay bago lang. Last October pa. Kung pa magkukabantay, ani ka-people. Sabi ko na sa inyo, i-try dyan ninyo. Very yummy. Yummy, juicy, delicious. Cook with love. Ini si Madam, kaya siya assistant. Imong anak ni Madam. Pag-umangko ni. To Ma'am Eileen Mutia is watching, shout out. Uy, Ma'am Swing Dana from Oroqueta, boom. Ma'am Swing, ali, Ma'am Swing, kaya magigila-ila po kung yung bali dili sa ato ang plaza. Pais na akong tika, ali, mga unta. To John Mark Daniel, to JRJ Montejo, to Jamela Nasha, to Macmac Gomez Makilan, shout out. To Aida Marchan, to Zamia, to Yams Adanizol, to J. Kahana Pangasian, to Yes, Darla Edith Mira Cabbage. Simborio, to Noel Lacson, shout out sa tanan nga Johnson Cabral at Lacson family. Sa may Villaflor Oroqueta from Qatar, from Darla Mira Simborio, shout out. Shout out usab sa mga namalit, ng mga gwapa o gwapo.
Shout out kay ma'am. First time nimo, ma'am? First time nimo karon? To try shawarma. Kamot, kauban nimo ni imong mga classmate. Kanila sila. Dili mo kauban ani ay bino classmate. So, wala pa mo katilaw. Paano mo nimo tilaw ron? First time dyan mo ron. So, layan ninyo, di ba? Lami siya. Ako ni kaning yellow jud nga sauce. Makagana siya. Lasa kay. Thank you, thank you. Thank you sa pag-try. Shout out sa tanan. Shout out, happy viewing from Joseph Bajo Simborio. Shout out ninyo diya tanan from Australia. Rosabel Almonte Castellano. Shout out to Jackie Manabat, to Ralph Nicole, to Albert Anama Lorejo, to Melody Stony, to Swing Dana. Ma'am Swing, palitan jud ka nako ali diri karon Ma'am Swing. Karon dayon akong gusto. Magila-ila mo daw Ma'am Swing, pareha bitaw ta na yung mga kalihukan para sa orketa. Pero ako ikadalit jud karon mga ka-people. Ma'am Alona Lumasag Tagailo, shout out to Edward Jungson Carion, to Jesse Arnado, shout out. Ganihara kog saba-saba diri pero I will not yet end. Paano ni akong bag, naunsa ni akong bag ni ko na may dagang ants ni. Akong bag nga gibutang diri dahil pala na to gamay. This Pagpaga is na the burrito, no? tuluan siguro na. Pero kani ang ilang food sila limpyo jud, freshly made. So first step yun na siya, the dough is made freshly. That is a dough with spices, not just an ordinary dough. How was your business, sir? Patok ba sa masa? Daghang mga namalit pud ba? It's okay. Sometimes slow, sometimes good. Sometimes low, sometimes good pud no? But I believe people are not aware of this, but once Yes. they will get to taste it, they always come back. Yes, try ninyo mga ka-people. Hi, ma'am. Try ninyo mga ka-people lagi, Indian shawarma. You will feel India. Isa na wala ka kaato sa India, you will feel that Oroqueta is transferred to India. Shout out sa akong schoolmate, Ma'am Gemaline Digal, ako ning schoolmate sa MU sa una. Shout out to you. Ma'am Swing Dana, Ma'am Swing Dana, ali ba? Ali diri, kabalo Where's the ka shredded ko. cabbage? Shout out kalami ba na from Rosabel Almonte shredded cabbage? Castellano Miranda. Nganong wa man atong February na naa diha ko. Amot lang ma'am, basta naa sila karon na may pambalik kag Oroqueta. From Cagayan de Oro, I cut a new Kendelin cabbage. Misa I cut a new Puliscas. By the way, thank you so much for supporting people of Oroqueta. We are here to support mga local and non-local businesses. Mudawat og vlogs promotion inside Miss Oc or outside Misamis Occidental as long as we can help you to promote. So balik tag sa live shoutout na to, Yams Berhil Damian, shout out to Eileen May, to Kims Aranton Gisihan, to Tommy Thomas and other viewers. Sir, what's in this? Unsa ni siya? Unsa na this is the palaman This for one? samosa. Oo. It has carrots, potatoes, green peas, mung sprouts, Lots of spice, herbs. then lots beef. of- That's beef. What's that? Beef. Beef. Okay. So no pork here. No. So this is halal. No? So our Muslim ka-people, from mga ka-people na to sa Islam, walay pork dire. So pwede ta. Sa mga ka-people na to na mga SDA, uban pa na dili mo eat og pork, pwede mo aning Indian shawarma. Shout out to Mike Yes Narano from Barangay Mubod. I'm here at Maguindanao for work. See you, sir, Puhon. Oh, sige, shout out to you. Malipayon sila, grupuha.
Happy kay sila. Nice kay na. Iniguman ninyo eskwela bito, inig out. Ano itong inig out ninyo? Okay. Kana bitong mo out na mo gikan sa school ka people, hapitin mo din sa Indian shawarma. At first, makaingon jud ka sa kana bitong wala pa jud ka try nga murag di ka kasabot. Pero in the long run kana makadugay na ganahan jud ka as in ako gani walay chara, walay joke, walay pa check ka kuan jud kanang permit jud ko diri ang saksi ni si sir nga solid suki There's a ko nila solid customer. I bought shawarma tulo ka buok kaya na kong huruton nanambok pud ta katong gagmay lang nila pero katong dagko murag isa og tunga. Bikot, ang cheese. Shout cheese. out to Mark Anthony, lami kaayo. Lami man jud sir. Ganahan man pud ko kanang sana mga tambay diri. Ay tuod ma'am na, di ba na mo yung mga drinks? Asa to? We didn't make today. Wala, you don't make today drinks. Kaya ako tayo ipakita po sa ato ang live stream aron ma-highlight, ma-feature hi mamay nga po. Wala dahil sila naghimo tungod na sa ka-busy. Uy, dagan ang nag-react di ay sa ato ang live, no? We have 97 viewers as of now. Salamat kayo and many comments. Positive comments akong mga nangabasa karon sa mga nakatilaw, in comment gud sila lami gud na kaayo Sir Jan. Uy, nakatilaw jud ay ang uban. Lami jud. Mas mulami pag yun diri ka people kumukaon ka kauban nimong uyab din maghungit-hungit mo hangtod sa matuk-an mong duha. Ito no, mas lami jud mukaon ng Indian shawarma. So ugma mag-live puta sa lain pod na mga cards, tabok puta. Kaya akong ate Kenji, gimingaw po ko adto ugma dito na punta magtambay. I would like to greet everyone. Di pa ako mag-end sa live kay sani magpahimo po ko ni Madam o shawarma katong no beef kay ako ang prefer ani kay kanang wala lay beef kay ganahan ko kanang purely vegetables lang yun. Yes, I mention you all to Ceres Buenaventura, to Iral Kinika Nopi, to Cheryl, to Claire Fajardo, to Ma'am Guantenas Agniboy, to Johnville Hinaot, from Manila, Pasig City, Wenny Reintegrado, shout out. Shout out to Cheryl, to Ma'am Teres Enotsej, to RG Armirola, to Byron John Wilson, to Mila Cales, to Ellsworth Talan Canyeda. Gihanga kong binasa sa inyong mga balaang The burrito ready na. Ibalik na po na ko ito. How does the shawarma made? It was made with love by Sir. Si Sir Indian si Sir. Sige, ito yung name ni mo, Sir? Raju. Raju, Sir Raju. So, this is how the shawarma was made. We have this fresh dough. Fresh dough with secret herbs and spices. That's why you can see there's a black in that It's flour. green. Pero it looks like Yeah, black, it but looks it's black. green, mga ka-people. Pero it looks like mura siya black. And that is not a dirt ha, if you are watching. That is a secret herb. Kang ingon jud ka nga lami jud siya. Next is, after that, the dough was filed in, wala yun na itong English na ganimawan eh. Then, that is, saan na, nga mo mang bula-bula, sir? Why did you circle that one na? So I that- can knead it. So that you can It becomes soft when you. soft when you roll with this bottle. So, imo na yung anak nga prepare po, sir, no? So, That's my youngest ang daughter. youngest daughter nag-prepare sa ipalaman. And So- that's my eldest daughter. Eldest daughter. So, we have the palaman, we have that cabbage, the cucumber, and the carrots. As we can see po, kani nga palaman is for the shawarma samosa, or also known as Indian empanada. That is unsa na kanang a mixture of green peas, beef, carrots, na potato, Yes. na potato dayon
Isa pa. Mungo sprout. Munggo sprout. Yes, happy viewing to Ma'am Junville Hinaot. Daghan ang naglantaw sa tong live. Nagkadaghan lagi mo. Giganahan mo og Indian shawarma. Wa mo ka try ani mga ma'am and sir. I will invite everyone sa live streaming to try na may to India person over there from Hanoi, Vietnam. Oy, Ma'am Severam Yarag. This recipe, this kind of snack is an Indian shawarma. Sister is from India. Yes. The owner, the maker, he made the shawarma very nice and very clean. Ang area diri ka people, if you can visit, you do not see langaw, no langaw here and no dirts. It's very clean. It's very nice. And what if mag-ulan, sir? How do you silong-silong and We just avoid the go rain? there. You just go there to City Hall. Mm. It's just a little bit sani kanang burden jud kung mag-ulan diri When kay it rains, no sale. When Not it- only us, all of Yes, when all of it the rains, no sale. Kay the people of Oroqueta, stay home. No coming out. no coming outside. Sagdi na ang English ani. Shout out kabayan from DC Adlaon. Yes, it's not easy to speak in English kay we are used to speak Bisaya. I'm used to have an English in the caption only of people of Oroqueta. But in speaking, I don't think so that I can speak very well. Shout out to my loving wife is watching. Aya Flores, I'm here. I'm waiting for Kuya Bern. Kuya Bern is not around. I don't know where he is. He said that she is riding a motor, but this time he is not still here. Shout out with a heart from ako ng loving wife, Aya Flores, akong asawa. Hi, Sir Albert Neri Medina is watching. Sir Albert, try ta ni Sir? No, Sir Albert Medina, try na to ni Sir Indian shawarma. Ali, Sir Albert, mga untang duha. Busog na ko ka people, nagtanaw ras shawarma. Yes, akong asawa, oy, nalabihan imong English pa ko. Yes, I'm speaking English because I have sir from India, and actually sir can still understand Cebuano because sir already live here in Oroqueta for how many years, sir? For We came here 2 years ago, 2 but I years used to ago. live here in the 1990s. 1990s pa. Oh. Then nagbalik siya dito 2 years ago. So I can invite all sa people of Oroqueta to try. Dili na pag-speakers magsaba-saba. Hindi mo kumahaman ano yan. We have 1 hour and 30 minutes to have a live karon. So mo to siya ang dogi fried and ang next kanina pod ang beef with mga gulay ibutang na pod siya. To Ma'am Richie Samson, samosa is my favorite because it's a healthy snack, healthy jud. And it's very affordable and it tastes really good. Question, is the Guyabano lassi available today? Namo ana, ma'am? Guyabano lassi daw. Again? Ugma pa daw pohon, Ma'am Richie Samson. Uy, shout out to board member Tata Pailaga Lim, Ma'am Tata. Ma'am Ta, mga onta, Ma'am Ta. Ma'am Roseanne Marie Pailaga Lim is watching. This is Jan Lim. Ma'am Ta, naka-live karon sa ato ang Facebook page. Ako plaza, Ma'am Ta. Ali, Ma'am Ta, mga onta, Ma'am Ta. Kabalo ko na stress ka des kapitol pa. Ali, mga onta, mga snack ta. Akong gi-invite si board member Tata Pailaga Lim. Nag-watch si Ma'am karon, Ma'am Ta. Ali na. Biente Teres is watching. Roland Bangka, shoutout ko dahil ko sir ni Cecil from Iligan. Uy, Cecil from Iligan, gikan ni Roland Bangka. Nya na tanawon sa mo. Making.
Thank you so much sa mga daghan kang view sa live sa people of Oroqueta karon. This live is brought to you by Taste of India. Dili ni Taste of Pilipinas di ay kilingkod sa kuan. Taste of India din siya mga people. I'm inviting you all. Kamo bitaw ganahan mo anang sauce nga yellow. We can buy that one for only 100 pesos kanaw. Delicious good siya oy. Ano mo kaon gani ko tawtawd maman kog live. Unahon sa tamo ka people. How Ma'am Tata Pailaga is watching him comment good si Ma'am. Hi, how I wish makaanak ko di aron favorite pud nako sa mosa nila. Kita rata diha po kamo sa enjoy ron God bless. Ma'am Ta ako ra gyud isa diri ron board member Tata Pailaga Lim. I'm calling Tata Pailaga Lim si board. Ma'am Ta may hapon niya. Relax sa unya na ng kapitol. Asa di karon Ma'am Ta? Unya na imong kapitol Ma'am Ta. Mangaon sa tag samosa Ma'am Ta. Ali Ma'am Ta. Invite jud ka na ko Ma'am Ta. Kitang duha diri magbanding-banding ta Ma'am Ta. Shout out to Roland Bangkahoy Rowell. Dako kaon from Iligan. Muda ko jud kaon ni sir kalami mong gipud ni. Wala charha dili atik ha kapila na jud ko diri sa kuan sa Indian shawarma nila. Oh, try ninyo, try. Ugma mag-live ko sa Proven ni Ate Kenji kung naa siya ugma. Nag-chat ko niya, gimingaw po ko niya. We will stand by also there tomorrow. Oh, making. You Shout didn't out tell kay me, Ma'am man. Rosan Marie Pailaga Lim. Lagi Ma'am Ta, ni jud nimo nga mag-relax po. Stress na si Ma'am Tata sa ang work. Thank you Ma'am Ta. See you pohon. So much more mga ka-people. Kabalo naman mo, naunsa ko dito. Naunsa ko dito, nagunsa ko dito. Atong gi-feature this afternoon ang ilaang Indian shawarma. Bringing you, mga ka-people, to another nation, ang India. Ang uban, sa wala pa ka-try, makaingon dyan mo, di mo ka-relate. Pero makatry dyan mo, makaingon gid ka, nga lami dyan di siya. Wala nagatik-atik sa Janjan Lim jud tinuod jud ni ka people nga lami jud ang Indian nga shawarma. So mora to. Ayun, where is butter? This afternoon I will end this live Where's the with butter and cheese? greetings of thanks, appreciation, char. Nakamaon ako mo English. With a smile, with a feeling of very very glad, char. Daghang galantaw man sa atong people sa Oroqueta yes. No, birong nga busy mo diha. Shout out ni Cecil Manunog from Maribel Sereni. Shout out to Lenro Abaw. Shout out to Amping Permente from Ma'am Rosan Marie Pailaga Lim. Yes, Ma'am Ta. Kaya break ko ron oy niya ko ron sa panaon. Ay Ma'am Ta, unsay akong i-vlog sa panaon Ma'am Ta. Ingna ko Ma'am Ta, muanha ko Ma'am Ta. Ang haon ti ka Ma'am Ta unsay bag-o diha. Magsuya puta diha Ma'am Ta. Shout out to Ma'am Nanette Bandala Acosta. Uy, ang atong first lady sa City of Oroqueta naglantaw. Ma'am Nanette. Asa si Mayor, Ma'am Nanette? Akong invite si Mayor. Mga aunta diri og shawarma. Ma'am Nanette, may hapon ni Ma'am Nanette. Naglantaw yun si Ma'am Nanette po. Ali, Ma'am Nanette, ako'y libre. Ali, Mayor. Mayor Lemuel is watching. Shout out ninyo diha. Na. Happy na ako mag-end sa akong live. Ako na lang nitiwaso ng atong natitirang oras. Shout out ni Nonoy Olivar from Iligan. Sir Nonoy, I'm inviting you, Sir Noy, to try Indian na mga shawarma, zamoza, whatever na diri is purely Indian. Shout out ko ni Rosemary Sabati and Thomas Sir na pinakagwapa from Cecil Manunog. Shout out ko sa Vic TV Idol from Vic Linggo. So, mga vloggers dito na to, mga friends, pwede ninyo ni i-visit diri sa atong City Plaza. Pwede ka mag-content diri featuring this very delicious, yummy-licious Indian shawarma. Okay, pata diha sa mga naglantaw sa live. Basig galaway naman jud mo. Try ninyo, try. White sauce. Try. So, once again, maayong hapon ka na tong tanan. Maayong paglantaw sa mga nananaw karon, no? Joel Posadas. Ubay-ubay jud ang view sa people of Oroqueta. Very many viewers.
And I'm glad that you like shawarma di iPod. So, I can say, Judge Sir, na the people of Oroqueta, na mga viewers na to, really like shawarma. We have lots of viewers. What is your message for our viewers, sir? Thank you so much. Thank you so much. Any message? Wala na. Just come na lang. Just pray for us. Just pray for us. Mura lisod kay himtang, sir, no? Kay pray for us. Andyan. Ito, just try. Naman dyan ang pray. Pero ako ang advice yun, or ako ang pagdasig sa tanan is to try this kind of food. Naglaway jud ko, tinuod lang from Rosabel, Almonte, Castellano, Miranda. Ako po, naglaway ko. Mukhaon ko karon, pero anyway, no? Try na lang dyan. Visit niyo diri sa atong Oroqueta City Plaza. Once again, maayong hapon from Ma'am Richie Samson. Muhabol pa ni comment. You should also try kate roll. It tastes really good. You have this kate roll naman eh. When? If someone will order. When someone, nano ni nag-order po din mo dahil dito, sir, ana? Kaya na nag-comment, oh. Pila ilang shawarma? Sige, before ka mag-end sa atong live, nanaghan man ang view, eh. Muni. Shawarma large, 120, buy one take one, 150. Budget burrito, 120. Grande burrito fusion. Mustard shawarma sauce, 100. Pita bread, 20. Beef fish, zamoza, 25. Kati roll, 85. Na di eh. Soy milk, avocado, lassi, cookies and cream, guyabano, strawberry, turmeric, and mango lassi. By the way, what is that lassi, sir? L-A-S-S-I. I'm curious of what's that. Unsa na siya? In English, you would In call English, it a yogurt drink. It's a yogurt drink. But the in India, difference with the yogurt drink in Philippines and lassi is, in lassi there is also herbs and spices. lassi is a place in India. No, No. it's the name of the drink. It's a name of the drink from India. Mm. That's why dili kay siya common. So lassi, yogurt with secret herbs and spices. Yeah. I will try that one. Is it sweet or what is the taste of that? Isa na sweet na siya? Defining taste is not easy. What I'll kind give you of one easy? next time. What kind of one easy? I find it difficult to explain what is taste. Sige, I will try that next Yeah. time if there is a sample. I will try, mga ka-people. No, shout out kung Kuya Bern, yes, my love, akong uyab, akong usang buok uyab, akong gimahal, maayo kaayo, Iya Flores. Wala imong Kuya Bern, abot, asa na tanggong. Yung mo to siya nga, muhapit sa daw siya kadyo sa ila, and until now, Kuya Bern ni mo, wala pa. So, my loves, my palalabs, Miss Jaya Joy Flores Manlaran, my only one. Nalagi ka, Kim? Nanaday ka? Hi, Kim Julian. Welcome to Oroqueta niya. Tiwason sa ako ning live na ko, ha? Nanaday ka, Tita Kim? Kau ba kung kita ni mo? Kung ka nagpaibalo. Artista ka dyan. Yan na. Shout out sa tanan. No. Once again, ako i-end ang live kay na si Tita Kim. Tungod ni Tita Kim, ako yung i-end ang live. Tita Kim, kadyo sa mga ka-people, I will end this live with love and invitation sa tanan. No, akong gi-invite ang tanang katauhan sa Tibok Misamis Occidental to try first ever in Misamis Occidental Indian shawarma. Taste of India food cart located here in the City Plaza of Oroqueta City, the capital of Misamis Occidental. Mayong hapon sa tanan. Thank you. Thank you, sir.